аял саты қасиетті ұлылар, мейіріміңе күн нұрындай жылу бар. Көргін ачы біз жашаған тұрмыштың бар болғыла айындар. Әрбір жылдың өз алдынша даңқы бар. Әрбір айдың өз алдынша барқы бар. Гүліп жайнап гүлдөгілі жалпыңар, құтты болсын 8 мартыңар. 509 айын бізде поштада іштейді екен. Бұл аябайлап жақсы цифра деп ойлаймын. Себебі сіздердің салымыңыздар оқу процесіне, біздің тұрмышымызға өте жарық менен іштей тұрған мана тартылай сағанда. Сіздер бар, біз бармыз. Деме жаңағы мен айтып кетіп тұрғандай тарихты өт бардығы соғыштар болуы, нелер болуы аялзатпенен байланышқан. Емнеге дегенде сіздер бізге түпкі бересіңер, стимул бересіңер. Сіз жоқ жана әлбай айтмақшы көйлегіздер бұрыш болып, шымдарымыз үтіттілбей ішке керектер. Сіздерді біз да жашаймыз. Ошо үшін мен сөзім қысқаша айта тұрам болғанда, сіздер барсаңар біз барымыз. Денсаулықта болыңыздар, ішіңіздер игілікті болсын, манайыңыздарды жайма 5 болып жүрсін деп тілек қыламын. Рахмат. Дағы бір жолы майраңыздар. Жашу жарық сен бар үшін аялыңса, сен өмірдің чырағысың аялза. Жаздың көркі саға оқшош аялза. Оқуштың командасы 2-ші орынды елеген үшін диплом менен сыйланат дейді. 2-ші команда бар мısın? Волейбол түрі бойынша 40 жастан жоғары байындардың ортасынан спортшыны волейбол түрі бойынша мелдешке мықты ойын көргізгендігі үшін дейді. Атайын 1-ші орын жана атайын диплом бар екен. Маралова Венераға атайын диплом. Әлемдік орындағы диплом 40 жаштан оқушылар арасында 40 жаштан жоғары айындардың ортасында спорттың волейбол түрі бойынша мелдеште 1-ші орынды қамсыз қылғандығы үшін Оштунун айындар командасы ата грамотамен сыйланат. Ansız bir şandı yüralbay, köynüktü cöndöp giyalbay. Ova, tura, körbülük, körmük, bizler körmükmüz. Ova, tura, körbülük, körmük, bizler körmükmüz. Bulsuz, topoy gülgürsüz, ayasız, aylı tüngörsüz, ansız biz kimdi süngöpüz, geçiksiz sulu iç güyüp, ümütlü üzbe üç görüp. Ova, tura, üngüyü bası cürme kızda cürmöpüz. Ova, tura, üngüyü bası cürme kızda cürmöpüz. Ballara boku atabız, vatandan giro kaçabız, Türkoma bası katabız, elimizi koçu başında, sorutu koçu kasında. Ova, tura, solu yurtta çatabız acatarız. Ova, tura, solu yurtta çatabız acatarız. Çapanlar dünya karanlık, Жаратқан жырдан заманды, жашатқан чексіз адамды, жақсылап бастап жүрелік, жалында жағы сүйелік. Ова, тура, біздерді тапқан аялды. Ова, тура,
Altın çok cilde görsüz, ayal çok cilde görsüz, ayaldığın eşitleneceksiz, ansız bir şarkı cür albay, gönlümdü cımdır ki albay. Oba, tura, görünüp kızlar görünüp kız. Oba, tura, görünüp kızlar görünüp kız. Oba, tura, size bir tahta ayağına suyuluk. Oba, tura, size bir tahta ayağına suyuluk. Canına bağlıstan ey bıraktan karar durdu. Başladı gündür desteri başımdı çaykap durdu. Başladı gündür desteri başımdı çaykap durdu. Бүгүнкү эртеңки дейли, эртеңки байрамыбыздар менен бүткүл дүйнөлүк эл аралык айымдар күнү менен куттуктайбыз. Мына айымдар ошону куттуктадым окшойт негизи. Жаман катты дейлер рахмат. Негизи мен келип эле таң калдым мына. Негизи мен сиздердин дагы бүтүрүүчүңүздөрмүн. Ушул Ош технологиялык университетинен, энергетика факультетинин эптеп саптеп бүтүрдүк дейм. Ошо бүтүрүүчүбүз үйлөндүк, жайландык. Анан мен азыр ушул келип эле таң калдым. Негизи 23 февраль күнү агайларды куттуктаганда мындай залда биз келип көрдүк, эч ким жок эле да, карасакчы. Эч ким жок. Күрсүнтө агайлар биздин байрам менен. Ушундай отурушту эле да. Азыр мына 8 мартка келип, мына 8 март айымдардын эжекелери байрамын карасам, эжекелер өздөрүнүн байрамын өздөрү кылып алышат экен мисалы үчүн. Ай биздин байрам. Биздин байрам. Колчапты биздин байрам. Аял заты ушундай болуп кеткен негизичи. 23 менен иш жок эркектер эми биздин байрам келди. Эмне байрам келди. Айымдар 8 март биздин байрам менен куттуктабайсыңбы? Биздин менен куттуктабайсыңбы бизди? Мына ушундай экен. Анан негизи ушул айымдарга таң калам да негизи. Таң калам негизи. Өтө башкача ушул эркектерди дагы мына эркек кылып жүргөн өзү негизи ушул аялдар болуп эсептелет экен. Таң калам дегенин себеби була аял зат азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Мисалы үчүн булар айымдар боёнгондо бир башкача боёносуздар да сиздерчи мындай. Полный нерсени алып мындай ичинен чыгарып, помаданы боёгондо дагы көп кызылып. Анан дагы кирпикти боёгондочу мына. Ооз ачып алган ушундай. Как будто оозун жаап койсо кирпиги боёлгон. Таң калыштуу. Айымдар ушул эркектерди эркек кылып жүрөт. Мен негизи ошол үйлөндүм, ошол тууралуу айтып берейин. Мени аялым эркек кылып, мындай адам кылып койду моюнга алгандачы. Негизи мен үйлөнгөнгө чейин бойдок кезде, мисалы үчүн үйгө келгенде кийимдерди чечип, бут кийимди тарсына кыргытып, шымдарды бүктөлгөн жерден чечкен жери боюнда калтырып коет элем. Азыр мына үйлөнүп, аялым бардык нерсени мындай кылып тактап деп коебу. Тактап жакшына кылып коюшту үйрөтүп койду мага. Үйрөтүп койду чындап. Мына ушундай болот деди. Куртка көрсө илинет экен мындай. Илинет экен. Мынакка илсең деди. Илдим. Шымдар бүктөлөт экен. Тоглап болуп жаппайт экен иштердечи. Чын, айымдар өз эркектер эркек кылып коет экен. Анан мен негизи үйлөнүм деп калдым, үйлөнүп мындай толуп кеттим. Жашым мен бирдей болуп калдым. Анан эркектер бири-бирибизге айтып калат экенбиз, ушул сөзүнө таң калдым ага. Үйлөнгөндөн кийин толуп кетип, мындай, үйлөнгөн жагыптыр дейт. Толуп кеткен, жагыптыр дейт. Түшүнбөдүм ошол нерсегечи. Анан аялым негизи арыр эле. Ошондо аялыма жакпай калды. Анан негизи мен бир кара курткам бар эле. Бойдок кезде кийип жүргөн. Анан ошону аялыма берип койдум, нерсе жууп кой дедим. Жууп коюптур ошо курткамды, кара курткам. Көрсө ол кызыл экен эле.
кызык экен эле чын капкара кырыштын мындай кожо болуп калды эле негизи. Рахмат, аял заты негизи ушул айттым. Эркектерди эркек кылып жүргөн бул аял заты болот. Аял затына чындыгында там бериш керек. Бар болуңуздар, апалар, эжекелер, жалпайымдар, чоң рахмат. Бұл 8 март жаздын майрамы үчүн уюштурулуп аткан иш-чара. Бул традиционный болуп калган жылда уюштурулат. Но бүгүнкү күндү, бүгүнкү майрамдык маанайды жаратып берген архитектура жана курулуш факультетинин жамааты. Ошолордун күчү менен уюштурулган иш-чара болуп атат. Ошол менен бирге сразу пайдаланып, ошо аял затын дүйнөдөгү биздин кыргыздардын, аялдардын, кыздарын ошо 8 март менен куттуктап кетким келет. Аларга узун өмүр, чындоо, соолук, дүйнөдөгү баардык жакшы нерсени каалап кетем. Ошону менен бирге жүздөрүнөн күлкү кетпей, асман ачык, жүздөрү жарык болуп жүрө беришсин, оорубашсын. Ош технологиялык университетинин бардык айымдарын, окутуучулар жамаатын жана студенттерди майрам менен куттуктап кетем. Бардыгына бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, кыздарыбызга, студент кыздарыбызга окууларына албан ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Мындай салтанаттар көп жылдан бери уланып келет. Жана дагы ушундай салтанатты уюштурган администрацияга, бүгүн архитектура жана курулуш факультетинин жамаатына аябай чоң ыраазычылык билдиремин. Жана ошондой эле биздин Ош технологиялык университетибизге дайыма ооматтар келе берсин.